Ito ning way mama pre no. Ito pre oh. Naman daw ko'y kambal pre. Ha? Dugay na ko kakita to pre. Ay, asa na to karon? Ako pre, isa pa ko ka bulang anak. Biyaan ako ta ko mama. Parihara jud ta ani pre. Basta mga buhi ra ta ani. Bisag way mama. Baklay ta sa unahan kay basig agdahon tagkaon. Unsa kay itong pangalan sa imong kambal pre? Person? Jefferson dito pangalan ng kambal. Ay pre, isa kay pangalan sa imong kambal? Jiramel man to pre? Jiramel? Uy, may mga pre, may buntag pre. Ay, Ako dai si Give Heart. ay, ako di sorry. Give Heart, Give Heart. Ako na si Jefferson. Jefferson? Kambal? Ako na si Jeramel. Hi. Ako na si Jefferson. Di pangalan mo? Jeramel. Jiramel? Jefferson? Jefferson! Jiramel! Sus, sa wakas. Nagkita na dyan mo si mong kambal yun. Magyud! Proud na kay ka. Tutag wala kay magparty ta kay nagkita na mo. Sige, tara. Yay! So, What's up mga kaatang? So, by the way guys, kaning duha si Jiramel o si Jefferson, kambal yun ni sila to. Look at si. So, kambal yun ni sila. And so guys, mag-shoutout meron sa mga nagpa-shoutout dire o ni comment o hashtag kaatang no. So, first shoutout kay Jonathan Bituunan, Cutie Cutie ko yung pangalan kay Jem Rutor, then Maripi, Renan Continido, Roel Bentlintora og Sherwin Official, so subscribe niyo si Sherwin Official Vlog guys. Then Gadiel Rael Cañete, Jess Abelianusa, kay Joseph Golden Dumiles, then kay Jinger Labiste, then kay Kalag Lohera Vlog. So kada lang ang shoutout guys. So sa mga gusto nga magpa-shoutout no, comment mo na yun na hashtag kaatang, within hashtag kaatang, kay kung wala dili na mo i-shoutout kay daghan na kay guys. Pasaylo kami sa nag-comment nga dili na mo ma-shoutout kay perti mo kung daghan na guys, so need na mo nang na-hashtag kaatang para mo na mo i-shoutout. So kana lang akong masulti. Kamo Kamo, na shoutout oh. Shoutout daw kong king nga nas bansala niya. Ikaw bal. Shoutout na ko akong ate, nasdigo si Excel Imbahan. Shoutout na ako, Ulong Lupayan, nasa ubos. I love you, Long. So kana lang guys, no, okay man, kamay bala der. Signing off.